Oke guys. Beda masih di mak. Siapa menang le? Bah. Aku kalah tang satu di bener. Salah. Miko. Enjar sih di mak bener. Berua marah hatap. Berani hancur lah. Kan mesan otak melak kudu malam. Lah kena duk rempah dah je kena. Ba enjar bener. No marah gila. Tang dia mata puluh lema. Ah. Poro bikun kodi ngelak 45. Oh. Dah iya. Iya. Kalau ya ojol final berarti. Iya. Ya urusan tunggu aku pacar sikek. Oh iya. Ulang butek becek kena ulang ya. Jarang kena. Bunyi telepon kapi guys. Apa Sofi? Nah lah drengi pas sudah gas main. Pak Ji, kita istirahat di 15 menit. Yo, iya yo Adi yo. Ya Montero menang karena ya ngakui silver 21 kelambin. Iya. Ya YouTube ya pengakui ki Montero menang bener ya? Ya YouTube ngakui. Siapa kena? Ari si anu re? Si tren na Din Paku sebetulnya. benerin klub. Hostel Koncang. Ya Bu Eroman siapa Timur? Kawan. Timur. Jadi ini ya teman-teman yang dari pun. Seminggu lah tak, sama seminggu tak belum kedua. Beriya berarti si masuk. Iya. Oh jadi ini guys merhatap. Coba ulang ya teh becek coba ulang boleh dah. Mari kan sekecil. Ya. Ya pokok ya Montero menang guys. Pakai bajunya silver guys. Menyala bosku. Terbaik lah kan. Coba mancing kapi. Mancing setina non. Dah iya. Yo foto. Kirim ke Kak Fausen. Kayak profil kor. Iya, harinya kan. Ke thumbnail, mana tepak yo. Riak yo becek tak foto lah. Lah anak dia. Mana? Mana persembahan. Yo, mana? Bagian anu guys, generasi penerus kerapuan sape. Apa video? Apa iya foto? Boya nih kini. Angalay itu anak aja. Saan. Oh iya. Mama, jangan benar. Cak tengi. Balang. Marah. Yo, tung 2 teluk. Sip. Ayolah. Abai ya. Oke ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Like, comment, dan subscribe serta ikuti fanspage Facebook Dunia Asar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.